za ripota ku rugo muri bakuru bebwegese nizoreka ngwe namba yabeje mu mashomereriyo necendera ahabwo kubabinga burukire ngo tubashashwire fizi. So chairman banani banje mutagaruka mushobora kubinga abana aba PTA na school management mutagaruka mushobora kubinga ki mugwali obawadde ebidimu abana baganye okuleta sente zasalibwa mu lukikulu abazadde kakati gobogenda kukola kinga ekikya onokwata ku musaala gono obasasula onokola otya ahabo kuba sente zimukurira abaziire ne bashaba mbahereza nzihebwa abaziire barakumanya okusomesa nenki omuntu najja natanga akasomero akakantu akasomero omutuzi kyekoko basasule emitwaro 6 bashaba omwana omutwaro gumusira teresa akwata sente tawo yatematerera RDC. Ezindi nshonga ziresiriho empakano rwali omu rukiko nirwe rumwe no kugira ngo abinesho bibakwatwe batwarwa ha polisi konke kitabasikire. So I told you omuzire no basa kumukwata only if the child is not where at school, but if the child is at school kata soboda kusasula sente zemutadde ku teri agenda mukwata mukirize mugande. Era newunya okubanga police officer akambuwala ennyo okubanga omusomesa akola ekisoboka omwana w'eggwanga asome ate police officer yafuna ekifo nga amaze kusoma ate n'ayagala asibe omusomesa. Baitu ngo hariho n'abayehire emirimo yo kushoroza sente za bwombeka konka zikaburira mu gwenyamurimo. Amashomero mweno kumuri yaha arimo agakolectinga sente za building fund wanji kumu kuzicolectinga muombeka mushikira ntumwana utakusoma n'orwa mukaki kikeke ekyo warashanje batine sente mutwara ishomero gabene ni master uko muri mugwanyu kabirindeze. Omuganda makuru ku rugo muri Kampala abanyishengero bari kwebembera abantu abino burema amibiri yabo bashaba government okutaho sente ziri kwingana billion 1.5 ezo kuhera abantu babo baba bebembirwe bumali mpindi na rola kanusu okurugo mu kitongore kya UNICEF otireho n'abarukurira bitongore ebiru kurwanira obugabe bw'abantu kandi batayayiraho ryo muhwezi wa speaker omwishengero ry'ihanga omu office. Kakati fenga abaliko obulemu tuyina program gye tuvuga eya Child Disability Benefit nga twagala okuyamba abaana baffe abayina obulemu obwo bw'amaanyi okubeera nga bafunangayo akasente akasobola okubayamba okusobola okuyamba bazadde baabwe okusobola okutambula obulungi mu nsi muno ng'okubagulira pampa ng'okubagulira kaseta ng'okubayambako mu bintu ebisobola okuyamba obulamu bwabwe buli lunaku. Mu nsi endala bw'ozaala omwana aliko obulemu gwe ng'omuzadde olabirirwa kubanga burden eba nnene ate n'omwana oyo alabirirwa aweebwa ssente ezimulabirira. Naye kakati ffe osanga abaana bano nga babasibidde mu mayumba ne babaleka nga n'abazadde tebakina kyakukola. Therefore, it is our duty and responsibility as MPs to ensure that we advocate for a program of this nature. Because if we do not do it, who else will do it? Aba bashoborera enshonga nahabwenji bashaziremo okukoragana n'omuhwezi wa speaker obu bari kugira ngo atwire natambuze enjiri yabino burema hamibiri. And I really want to express my thanks to the government of Uganda, but most importantly to the honorable members of Parliament for voting an initial financing for this program. Omujwekerwa mukuru w'ekitongore kya UNICEF yayebaza abanyeshengero habo kuteeka hanshongezi. Ndisande William na Jime Muhumuza.